stvar na kanalu, odnosno mislim da će biti manje ovog ljeta BMW Z4. Razlog je ovaj predivan Royal Enfield Classic 350 Signals. Kao što ste vidjeli iz uvoda, radi se o Royal Enfieldu koji se nekako vraća na tržište zahvaljujući indijskim vlasnicima i pojavio se u Europi sa ovim Classic modelom, među ostalim modelima koje ima. A za one koji su tek se susreli sa Royal Enfieldom kao brendom, radi se o jednoj od najstarijih i najdugovječnijih proizvođača motocikala. Prvi su izbacili 1901. godine, participirali su u oba dva rata na strani saveznika, znači 1914. godine sa britanskom vladom Royal Enfield je počeo isporučivati motocikle i u Drugom svjetskom ratu ovaj poznati sa uvodnog videa od 125 kubika Royal Enfield koji su koristili padobranci, odnosno vojska bi se spuštala u ratnu zonu s padobranima, a s njima bi išli i motori koji su bili iznimno lagani i iznimno otporni. I upravo Signals modeli koji dolaze u ovoj Marsh Grey, maslinasto-zelenoj boji i pustinskoj boji su nekakva zahvala i podsjetnik koliko je Royal Enfield bio prisutan na bojištima i ratovima tijekom više od 100 godina postojanja. Da, nema Vespe, to se da valjda zaključiti. Iako sam na videu kad sam predstavljao Vespu uvijek govorio da ću biti vespaš i jesam, ovo me jednostavno oduševilo. Oduševilo me jer vidio sam ga prvi puta prije nekih godinu dana u gradu, dolazio sam sa svojom Vespom u grad, parkirao se i ja sam mislio da uopće Royal Enfield nema više ovakvih modela. Ja sam čak tada tog vlasnika pitao, fenomenalan ti je motor, kada si ga restaurirao, koje godište? On veli, nisam ga restaurirao, ovo je novi motor. I onda sam krenuo u istraživanja, trebalo me nekih godinu dana mozganja, kombiniranja i ostalog, jer sam bio već na pragu da prijeđem na novu Vespu GTS 300. No evo, Royal Enfield je ovdje, Vespa je u divnim rukama u Zadru, tako da ovo će biti tijekom ljeta najviše korišteno prijevozno sredstvo. Ukratko, nije snažan, nije ništa poseban jer ja stvarno nisam jedan od onih vozača motora koji sad vole brzinu, snagu i ostalo, mislim, vozio sam Vespe, tako da je zapravo tehnički sporiji od Vespa Gran Turismo. 300 nove jer ima 3 konja manje, ima nekih 40 kg više, znači Vespa ima oko 150 kg, ova ima 195 kg, 350 kubika i 20 konja, što osigurava nekakvu vožnju od 80, 90, 100 onih cruising speed, kakav zapravo i volim i kakav očekuješ od ovakvog motocikla. Ima 5 brzina, manualno, naravno standardni motor, jednocilindrični je, zrakom hlađen, znači potpuno jednostavan motor. Ono što me naravno privuklo što se tiče sigurnosti, znači evo prošao sam prvih 300 km, na 500 km idem na onaj prvi servis, tako da sad se mora voziti pažljivo, nekih 70% snage, ali već na prvu neusporedivo naravno sa Vespom. Udobnije je, ima ABS, dolazi sa ABS-om, direktno je ubrizgavanje, nemam šta drugo za dodati za motor kao takav. Da, ovo vrijeme i kiša baš ne pomaže, ali ne damo se. Spremnik je 14 litara i evo ja sam prošao 300 km sa tim prvim tankom, sad mi se tek upala lampica za rezervu, kažu da mogu između 50 i 100 km proći. Evo baš ljusek, dobro je da smo ovdje ispod krova. Znači, jednostavno fenomenalna stvar i stvarno nije skup, znači nov ovakav košta 5700 eura, što je fenomenalna cijena.
osiguranje mi je koštalo nekih 100 eura i tehnički ono sve što ide uz tim i pločica je bila 60 eura, znači 160 eura je bila prva registracija, s time da 2 godine ne morate ići na tehnički. Kao što ste vidjeli, Royal Enfield ima ova dva pretinca sa strane i u jednom pretincu dobijete sav alat tehnički, s tim alatom možeš rastaviti cijeli motor. Nekako idu na tu varijantu da si ga sam možeš održavati i sam se možeš brinuti za njega. Ja sam dodatno uzeo ovaj kofer jer ipak volim imati negdje stvari, a taj kofer mi je izgledao simpatično jer izgleda kao onaj spremnik za municiju koju su imali tijekom Drugog svjetskog rata na motorima, dolazi samo na jednoj strani. Mislim da je oko 60-70 eura sam spremnik i nosač je nekakvih, mislim da je oko 50 eura i nosač i onda još 50 eura je cijeli spremnik koji se može staviti pod ključ. I još sam naručio, to će mi ugraditi na prvom servisu, znači ovdje zaštitnu ploču prema motoru od kamenja i ostalih stvari, to sam naručio, to treba doći, ali kažem, to će se ugraditi na prvom servisu. Modifikacija neće biti, odnosno ne vidim što bih radio. Ono što sam kroz ovih nekih godinu dana istraživanja ovog modela i svega, stvarno sam studiozno kombinirao kupit ne kupit. Mogu se sjedala promijeniti, zadnje sjedalo se čak može ukloniti pa je onako single seater što je fora. Ja sam uzeo ovu mrežicu gdje se mogu staviti ruksak i prtljagu. Sjedalo možete promijeniti, možete ga dobiti sa oprugama, može biti udobniji. Iako ja sam vidio za sad je ok, znači motor je kupljen u Novema Novi u Draganiću i imao sam prvu vožnju do Zagreba, stvarno nisam osjetio, znači puta kilometar je stvarno divan za vozit. Prednja je 19-solni kotač, iza 18-solni kotač. Moram priznati da s obzirom da su svaki dan ovakvi pljuskovi, vozim se, stvarno se osjeća sigurno što se tiče ABS-a, jel? I što se tiče općenito kako motor leži, a s obzirom da sam i niže građe, nizak sam, ovaj motor dosta dobro leži, jel? Dosta dobro možeš sjest na njemu, tako da je tako da se dosta dobro osjetiš, dosta dobar je sjedački položaj. I naravno sa putnikom isto je sasvim ok, putnik ima dovoljno mjesta, čak se može iza dodati onaj fini naslon sa spužvom pa je putniku još i udobnije. Ono što je meni dosta dobro sjeda je što je velim to niže sjedište i što zapravo imate taj nekakav položaj kičme koji je dosta dobar, koji stvarno ne umara. I kad uspoređujem s Vespom koja ima 150 kg, ovo 200, jako je dobar za manevriranje, nije toliko masivan i težak. Tako da na prvu dojmovi su fenomenalni, zvuk je fenomenalan, znači evo prvih 300 km, stvarno moje preporuke, nakon prvog servisa ići ću na dulja putovanja, tako da mislim da ću snimat vlogove, snimat ću par vlogova sa njim. Od nekako, ajmo reći, opreme, jedna od noviteta je što ovdje imate USB utor, tako da sad razmišljam gdje bi si mogu staviti ovdje mobitel, kako bi mogao se navigirati i ostalo, ali znači tu se može na USB puniti. To je to za prvi video Royal Enfielda na kanalu. Ako razmišljate naravno o kupnji ili nešto, u komentare slobodno postavite pitanje, ja ću provjeriti i odmah vam odgovoriti. Hvala na gledanju, ako niste pretplatnik, ništa ne košta, a meni puno znači, tako da slobodno se pretplatite i hvala.